Hello gagayam na bara akablaaw para iti tunggal maysa itinaragsak nga oras kan aldaw yu amin. Welcome to my YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA. Manipud kani kabsat auring sa napudnoanagan tintay patangatangay drama itangam sakbay na makablaawa mampay da ay da pagiringan dita San Manuel Pangasinan kan iti De Leon family. Hello mat kani Belinda Ramos kan Glasa Sadka dita Benguet. Kastoy mantikuna ni kabsat auring. Dear Manang Bianang, may saa ka pensyonada, adadwa nga anak ko. Natay mo na nga asawa kisa nakiasawa ak manan, kat padak lang ag penpensyon tinakiasawa ak. Gaputawan trabaho dagiti anak ko masyanak kadakwada. Isa tunggal dumawat da iti kuarta, ikakmat ida adagos. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Rohel, awan man bagas na yun. Awan pa'y mantika, asukar kan kape, awan pa'y sabon apaginaw kan paglaban, pati shampoo kan batsop na ibusan. Sige. Tama pa na kiti balay dananang. Inak dumawat iti kwarta na. Sigurado ang nagpensyon na jayoy. Ay, dumawat ka manan. Awan lakit minanang tias asidgam no kastoy amagipit tayo. Apay, di ka mabain iti kas nangar aramidam. Pagrebengan natin mang tulong kanyak ta anak-nak. Awan nga rin trabaho, di tulungan nak. Maawatan na dahita, ta masyan ka na giti apo ko na. Duan dagiti putot mo. Ngam aging gayta, awan pa'y la trabaho. Kaano ngay ngagtrabaho ka, Rohel? Kasanon no awan ton ni nanang? Kasanon ti panagbiag tayo? Awan mo't nga rin master ka na trabaho. Sumurot ka kadainsan mo amapan maki-construction, ah? Nagrigat ti kasta trabaho. Oray ko maano, 2,000 ti sweldo iti may sangal daw ti karigatak. Di ka madanagan, tag-swerte tayong tulata. Biglaan mo't na dumtang ti swerte ka. Ambom lang nga yan. Nanang, umayak man. Abda kayaw. Umay ka, Arohel. Sumrag ka. Nay, abda ka mo't gayam iti balay dananang Manang Balbina. Ikaw na, tumaya maumiliw. Umay kumakumustahan ti inata Ay, awan man nga roden Inunaan na kon manang. Dinawat mo man amin akwarta ni nanang. Nanang, nagpensyon kayaon? Wan, Rohel. Intad man siguro amin ang kanimanang ti pensyon niya. Saan mo ta? Grabe ka mo, Rohel. 2,000 lang matintad ni nanang kanyak. Siya ngay mat nanang. Naibusan ti masapsapol ijibalay. Sapay awan man gatas di basit nga apo ko yun. Adto'y ti 2,000. Tapno agpada kayo nga agkapsa. Tapno awan rire. Mayunan nyo Anay nyo na 3,000 ito na agpagpagatas kami. No nayunan nyo titad yu kan ni Rohel, nayunan nyo mga rod titad yu kanyak nanang. Ala, mabit lang. Aday ta. Sagta 3,000 kayo. Di kay agrikyaran nga agkapsat. Agamanak nanang. Dumanawat ka pala ngamin kanin nanang Manang Balbina. Katadamat di asawam akatulungam. Ay na, nabayagan nga wan trabaho na. Takanayon mo asumro di rayuman na. Kasano kat artek mo't ngamin di asawam. Iso ti lalaki, iso kumati agdiskitar iti kwartayo. Ay na, nagsasaw ka mo kung namala na da trabaho mo, Rohel. Malaala-ala husto daitan. Di kayon agapa. Dudwa kay lang aruden nga agkapsat. Imbes nga agpinatag kan agsinakit kayo. Saan mo takanayon kayo nga agkontra? Mala, ingkay kit din igatang iti kasapulan nyo ti kwartayaw anak kaw. Ando ti pakitsindam, auring bakay. Amaw, kanaksayan manin, ti pensyon mo. Agyamanak, Danilo. Masya na mangarod kadagiti anak ko. Konsensyak ti kalaban ko. Nujak maikan ida iti kwartada. Kaasi ngamin dagiti apukok kadakwada. Intangarod makitsindan ta, kuyugan ka. Pasensya ka pailaang alakay. Sikan ti makakaadda nga aggasgastos dito'y balay. Tapasaray lumabas mula dito'y dakulap ko ti daduma a pensyon ko. Sa timabate, pagkatang ko iti agas ko. Naimaglangan ko na maatag para tangag pinpinsyawn.
Kasanaw no sa anak ngagpinpensyon. Kasano lang atan ti panagbiag ta. Wan nga rod nakakaasimot ngamin dagi jay nga anak ko. Ay, jak ko makayat ti makibiyang iti dayta. Ta syuman ko lang ida. Nabita pa ila ang nagasawa. Ngam adoon tinadlaw ko kadagiti anak mau. Mang namnamadamat latan iti pensyon mau. Wan tasaan da mo ngamin anakalpas iti panagadalda. Ta inununada mo ngamin iti tinakiasawa ken nang asawa. Ay kat ibagam nga agsapol da iti trabaho da. Aduma ti mabali na master ka na trabaho dita. Nga oray saan ka nakalpas iti panagadal mau. Marigatan damot nga rod makastrak iti trabaho, lakay. Marigatan da. Wano talaga akasadot da ti agtrabaho. Tadda ka anam namaen da apangalan da iti pagbiag da. Ha? Di mo ruwaman na iti anak mo bakit. Isurom ida tumakder iti bukod da asaka. Mas asya anak mat nga rod kadakwada, lakay. Ijak maiturod akitaan nga agrigat da, nga agpisin da. Iso maawatan na kumanukan ayon ko nga ikan ida iti kuartada. Takayat ko atulungan nida. O, ato ita. Nagatang ko, nagiti masapsapol tayo diti balay. Elma, bakit? Nangalaam iting gatang mo, ninanang manan. Katanya pa nga. Una. Adun ti utang mo kin ninanang. Ilistam tal alaam, tabayadam to no adda trabaho. Anya nga utang. Dawat day jay. Impadawat na. Bingay kumot iti pensyon na. May mayatan ti kas jay. Ngam jay may kaduang asawa na tiagnumar iti pensyon na. Nakias asawa pa lang amin. Kat baktan lang arurag. Di mo sawan ti kasta, tadamot pensyon di asawa na. Agpadadang agpenpensyon. Imbag kiti tadani tata Danilo akatulungan na. Taibusin nyumot nga agkabsat ti kwarta di inayo. Sumanao ka ilma. Kuna mudlan ado ti kwartam mat. Ha? Nada trabahom, no dakkal ti sweldo mo. Ada karmengam amang ibagay ti kakasta kanyak. Ngam no para kamad lang awan makukwarta na. Aguli magkalatan. Ay, aguri ka. Apay anyat pizza na itan, Jojo, lakay. Katapusan na. Ay, ala. Dandani mo nalipata kun. Kasangay magayam di inaunang nga anak mo ninton maminsan nga aldaw. Uwan kaya man ya. Ay, sus, imbag ta nalagip ko. Ay, masapol nga agpaaramid ta iti cake nan. Apay, ada pagbayan mo ya. Kinakdumawat ka ni nanang Aghanda tayo takaasimot anak tanawan handa na inton birthday na. Uray kinilo lakar ni tigatangan tayon. Kan cake, pansit, salad, spaghetti, Shanghai, soft drinks, mabalinan. Ay, kat makamo ka. Tanay, nasagit pala ti sakak. Tiyak pala makatrabaho sa sikapay latang diskitar. At dapay matkit di tay iduldulin ko apaggatang ko kuma iti agas ko Uray isupay lati alaem balbina. Eh, alaman nga rod nanang, tanay nagriga mo na 100 dya apo ko yo. Sapi agsangit day dyan na 1 cake apuyutan na. Mala, gumatang kantumatan iti pang fried chicken. Uray dagitay la kaasit gan akaaruba yu ti awisan yon, no basit ti handayo. Ay isaan ado ti umapal no jakyawis nanang. Mamwandan tumulaeng, kababain mo't Igatang mula kuman iti masapsapul ti anak yu ti sobra iti ited ko kwarta. Ay nasaanan? Igatang ko kay di aminan iti panghanda na inton kasangay na. Sana bali nanang, tainton makatrabaho man na nila kay ko, aglaylo akto sigurong agdawat kada kayon, takababain mo't. Mababainak kada kayon. Ang papapuskulakla ang ti Rupak. Naimbaglaki din ata nasingput kayo nga ina. San kayo ang naimot? Naparabor ka na asi kayo. Ang gurigor matan ni baby lakay. Nangato ti gurigor na. Anya? Apa yan nga?
Nakaro ay ati uyak na. Wen nga rod, marigatan nga aganges, gapo iti uyag kan panateng na. Ipantalagan iti ospital ti anak ta. Sige nga rod, nga mawan kuarta ta. Mapanak iti balay dananang. Inak dumawat iti pang pa-ospital ta iti apo ko na. Unay mo't ngaminan ti kastoy a klase ti panagbiag. Sana kastoy a klase ti panagbiag ti nararapap ko ide. No apay a kastoy ti nagbanagag. Marigrigat agbat lata. Maladi ka nagsangin. Ala umunto'y kwarta. Ta itarayon iti ospital ti apo ko. Awan kanto ti may sang apo ko yung iti balay nanang. Isa yeg ko pala dito ya. Bantayan nyo pala. Wen, ala, mapan kang arudan. Agyaman na ka talaga kada kayo nanang. Naawan kayo, jaklamon ti pagtungtong palan may. Bakit? Rabiin, maturukan. Alat pampanunod maya. Jay apo ko madanagan akla kay. Ang mga nuanyat na pasamakan kwa na. Adda ijay ospital. Sana bali ata adan iti ospital. Patsay ka di dabaybayan ijay. Mangtad kantuman iti kwartam. Tama pa anak ijay ospital intun bigat. Ituludak ida iti kananda. Imawag ngamin ti anak ko. Awan kanu kananda ijay ospital. Ngala, maturo kang harunan bakit. Ta ikan kain tun bigat. Kabagis, di murwamon nagiti anak mo amang namnamalatan iti kwarta ken ka. Kaasyam kumamot ti bagim Impaay mon ti masapsapol da manipod basit da. Basol damot lang ano ape asanda nakaadal. Tadi damot sinaysaya at ti panagadal da. Ay, nakakaasi da ngarud ka bagis. Maasya nakadagiti anak ko. Sana pa nagpalastog ka bagis. Ngam kita nagiti anak ko. Manipod ng asawa ken nakiasawa da. Pinaglasin ko idan. Kalpasan na, jakon inikan ida iti kwarta. Tapno masuro da tagbiag. Awan ano pampanoy-noyam ti kinasadot da. Kas jay dalat na naging gat-inggana. Agbisin damot nga road no jak idaikan iti kwartada ka bagis. Talagang agbisindaan o sandang agtrabaho kabagais. Siyempre da kalatanam na maanda. Isa di dan mapanunod agtrabaho. Ikami da iti pagnakmanda. Di ka itad nga itad iti kwarta kadakwada kabagais. Kabagis. Sana panagimot taramidam kabagais. No di kat panangisuro kadagiti anak mo. Para mutla kadakwada da ita. Kasanon nawang kan, kasanon ti panagbiagda. Tulunga madagiti anak mo nga agsalukag kabagis. Di mo panoy-nuyan ida. Danilo, agreeing ka man. Apay bakit? Maulawak. Agree ko ti panagkitak. Ha? Kakapsutak. Tulungan ako Apay yun nga bangunan ka kaday? Maulawak ka talaga. Kan agpipikal ti sakak. Apay akastoy. Ay, jak maawatan ang tibagig. Matayaksan lakay. Ay sus, di ka mat agsao iti kasta Ipankalangan iti ospital, aureng. Na-confine ti inayaw, Balbina. Mabalay na sublatan dakpay nga agbantay, ta labaak na iti kawas ni nanang yaw. Tano makalabaak, sublatan kan tumot laeng. Ni, apay na ospital ni nanang aya? Ngimato ti BP na. Kan saan anormal ti naduma a resulta ti laboratory na. Agkakapsaw. Ay sus, sapay jak masangutan sukuno dagiti anak ko iji pag-adalan da tatang. Nilakay mo ngay. Iso pala ti baunam amang sukon kadakwada Ay, kwam, adamo laramidan nila kay ko Pasensya jak masango. Anya? Ingkay baga ni Rohel, tamang ano masango na. Anong sa niyo pala bantayan ni nanang, tanay? Meeting mi kadag ti parents iji eskwelaan. Karni, sana masango ni bakit ko ti mapan.
So, siyak ti makimiting. Kasta aya. Siya kung timapan makimiting, Rohel. Taing kabantayan ni Nanang. Kaano pa'y mat anak meeting ka? In ka man ijay, Elma. Sumalsaling ba't ka mat iti saritaan? At dangarod pa panam. Siyak ti makimiting. Awan pa pa na. At dangarod. Apay, di ka makawawat. Ha? Malatatang, pasensya kayon. In kay padasin nga ibaga ka ni Manang Balbina. Tamang ano masango na. Ayan da Balbina kan Rohel nga ilakay. Imbagam ka diti kaadak diti ospital. Wain bakit? Agam madlaw nga agpalpalusot da. Agpinpin na tudun da nga agkapsat. Anya, Paliiwan ano, may nakasarungkaran no makalagip da. Isa tayo labak ko maakawis mo. Napan ko impalundray, tapno maalak mo't no madamdama. Nay, apay di yung mapanbantayan wano sarungkaran la kumadya inayo di hospital, Rohel. Diyak masango, ante. Sana balit at damat di asawa na ijay. Iso nga rod anak ya asawa manan ni Nanang, tapno at mga sikasokan ko na. Ah, Ano san na, kasta talaga ti akman ti asawa. Asikasuwin na ti asawa na. wan angam inayo day jay. Tapno maragsakan mo't wano mabangaran no makita na kayong anak na. Awan matararamidan yaw. Agpada kayo mga istambay ka ni Manang Mabalbina. Ngam di yu pa'y masangwa sa rungkaran jay na yumat. Kumaano da trabaho yaw tamawatan. Apay ay aman nakibiyang kayo, ante. Ah, Sana ka po takabsat na kayo ti inami agad kunamot na sino kayo na makibibiyang ka na kami. Apay, da kayo ay ati mang bibiyag ka na kami. Da kayo ti mang pakpakan ka na kami. Kasla kayo mo't kalaingan na namang manmandar ka na kami. Tilang ka di biyag yaw ti pakibiyangan yaw. ha. Awan lata, bakit? Rumartan dito ospital. Ngam aging gayta, di na ka pa'y sinarungkaran na iti anak mo. ay, una yun. Uray ag-text wano umawag dala ko ma. Awan pa'y. Una yun nagiging anak ko. Sa inton na imbagan kan, kat maawat mo tumanan ti pensyon mo, sa adamanan kundi pakitakin ka. Ay, Nasingpat ka lang amin unay kanakwana, Aureng. Agruam da, nitikas diyang aramidan da. Bala, isimpatan dagiti gargarat ko. Taagawid tan lakay. Oh, kumusta kayo, Nanang? Naimbagan kayon? Wan, ala, sumrak ka Balbina. Ay, agyaman nak Nanang Ay na, umayak ko maidya ospital ngam. Hay, simro ti rayo manila kay ko. Kani, jak mapanawan dagiti apo ko yo. Ay wan, nagpensyon kayon? Wan, kawawat ko launay ti pensyon ko. Ay, mangtod kay mangarod iti gatang ko iti bagas mi, Nanang. Awan isa ang mingaminan. Sige, ikan ka. Oh, agyaman nak Nanang. Ngam iti may sa kondisyon. Ha? Anya kondisyon? Sakbay nga itad ko ti kwarta. Agdalos ka pa'y dito'y balay. Kan laba amin amureng may iti amayaw. Ne. Apay ngay amasapol a paglabaendak. Kasta ti rumbang Balbina. Saan nga amin kat puro libre. May mayat matlaang no pagrigatan nyo ti maiggaman nyo a kwarta. Mala, ingkaglaban kan nagdalos. Ngam no di mo kayat, mga yabak iti sabali at ang danak ngaglaba. Naunaan naksamanan ni Manang Balbina. Naggapon sa kano diti balayaw, Nanang. Inalanan samot amin na pensyon yun. Di nagsamot imbatyanan. Saan? Di ka madanagan. Tadyay lasweldo na nagdalos kan naglabatintad ka. Ha? Sweldo? Word. Sika, anya mo't tigagaram, Rohel. Amoy ulatan, Tanay, naibus man tayo gatas ti apo ko yaw. Kan kasangay na inton bigat. Gumatangak kumamo, diti puyutan na akik na.
Hala, sakbay nga ikan kay ti kwartam. At dapay ipaaramid ko kan ka, Rohel. Ha? At dangamin marmar ba apaset ti daga ijay likod ti balay. Kat ipakabiti mi kuma. Ngam sikan ti mang kabiti iti dayjay. Tas sikat itangdanan may. Nay, apay asyak ngay. No di mo kayat mangsapul kabilaangan iti sabali at angdanan may. Ngam lading itak, tawan maitad kuken ka no di kag trabaho. Ha? O anya, mayat ka iti kondisyon ko, no? Agsapul kami laangan iti sabali at angdanan may. Nagbaliw mo't ang ti ugali ni nanang. Pagtrabaho na kami mo't nga agkabsat, sakbay nga ikan na kami ti kwarta. Una, kasjay at talaga ti rumbang, Rohel. Tapnumarik na yu ti rigat ti ang sapol iti kwarta. Saan laaday taagnamnam ay ti amuyong aramidan. Ti kwarta pagrigatan. Saan adaw-dawaten laang. Ha? Pagpanunutan yung agkabsat data. Numasadot kayong agtrabaho. Awan kwartayo. Agbisin ti pamilyayo no kasta. Iso ajak agungunay nga agtrabaho kat. Taur-urayak asika ti agsalukag, Rohel. Sika ti padre di pamilya. Iso asika nga rod ti manggad para iti pamilyam. Alangan asya. Manjak mo't na. Kumaano baldado ka ta iso. Ngam nagsalon at kamot. Nagdakkelan ka akarne. Di kag trabaho. Elma, Iso nga agnakam kan. Nakarik nanjay inayo. Iso akas na tinaramid na. Agruam kayo nga minin. no kasta, aglako kay tinatangkan protas ijay palingkay manang. Wen atan tsak makadawat ka ni nanangan. Iso mo la pagtrabahon nak nga umuna sakbay nga ikanak. Daglako aklaangan, may mayat pay. Uresyak nga ron. Sapay nagrigat ipapaaramid na. Mangkita ka man kit di, amang ano adapay bakante a pwesto manang. At dapay mo dua bakante apwesto iti abay ko. Kaya't mo ayate baga kita kinkuko at i-reserve na. Wan man manang. Padasag man mo't aglako-lakaw. Nanang, kayat yo ka ditidikat, Ha? Ay ikat mo na. Nangalaan niyo. tayo sobra iti lako kay pwesto nanang. Adapay bukal di tanong kayat yo. At to'y matinatang nanang. Adamo lawak na prutas. Kakasta mo tila lako kay je pwisto. Nay, ay na nagsaya atan. Kat kumusta nga iti panaglako yung anak ko. Ay mayat nanang. Medyo maya matikita. Uresyak nanang. Mayat tinaalam mi apwesto ka ni manang, tas sungadan, ado ti gumatang. Ay na, maragsakan para kada kayo anak ko. Agyaman ta nakapanunot kayo matlaangan. Mala, sapay kuma, tagnanayonan ti panaggagatyaw anak ko. Tiamok saanan ngagbaliw dagiti anak ko nga maragsakan ta nakapanunot na matlaangan ket itay iniinutan na pumimpintas ti panagbiagda. Daytaman nga rod ti kapadasa ka Jack Tupulos malipatan. Tuy gayam mo auring. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan dayta pa kasaritaan dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, parity script kaniti drama ti gayam yo, JENA ALMOITE. Isagsagot matlaang kada kayo to YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA. Salamat manen kada kayo amin. Niya po Diyos ti mang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa.